Ya. Nah. Wah, nah. Tukang macul. Lagi-lagi penting atuh ah. Slow motion A. Masukin aja pelan. Dimasukin aja pelan-pelan. Keren ya. Fotografernya. Slow motion ya, siap. 1. Nah, lihatnya ke sana aja. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi ayah. Ya. Sekali lagi buat yang nanti yang lain. Dibuka lagi ah. Dibuka lagi. Dibuka lagi ah. Kayak tadi ah. Kayak tadi diulang lagi ya. Oke, tahan. Ya aman Pak. Oke. A 1, 2, 3 A salim A ke Bapak A. Salim. Ke Ibu boleh pegang pundak A-nya A. Nah, pegang pundak A-nya. A posisinya main ke Bapak A. Nah, gitu ke sini dibikin enak. Ku Ibu diulus-ulus, ku Ibu diusapan Ibu. Doana, semoga sukses, lancar. Amin. Dipeluk Bapak A. Cager bager. Amin. Dipeluk A, dipeluk A, ditangkap dipeluk A. Tangkep. Ya. Tahan. Tahan. Sabelah deui A. Sabelah deui. Kembali ya, tahan. Nah. Buntong bujang-bujang Bapak Hajat. Panganten oke geninganannya. Aduh. Lapar mau. Suapin. Disuapin. Ya. Suapin. Disuapin. Nah, suapin. Oh, silih buapan. Ya. Nah. Wah, tuh kena 2 samanya. Kena 2. Hiji mah kirang kene ya tapi saudara senang. Nah. Kan isin aya namanya. Ya. Nah. Wah, Nah. tukang macul. Lagi-lagi penting atuh ah. Lurus kepala A, badan nyamping A. Nah, siap. 1, 2, 3. Lagi bantu 2. Diulang deh A, tuh 2.
seger kenal sama tanah A. Nah, sip. Tuh, 2, 3. Bebas, 1, 2, 3. Bebas. Lagi tahan tuh 2. Seger ayo nama A. Siap. Iya, Bebas, siap. bebas. 2, 3. Oke. Nyawer putrana mangga moal seueur nu dipisaheun. Bismillah manjatkeun puji ka Gusti nu Maha Suci nu waras ka abdi tapi muruk ka abdi ku nyai kadah kaharti gara-gara gelis hibat kelelaki Rabi ketika
tos sampurna kasaksi ku sadaya naun lamun caroge merentah sanajan rupa papatah sok ngabantah anggar pra undang ibadah mugi-mugi sing waluya Ikhwan Cinu Mustari